Beshung, tse ke ditaba tša sepedi tša SABC 2 go tšwa ka Auckland Park, Johannesburg. Re thoma ka dihlogo ke tšeo. There are 4 dockets that have been opened by different people, maybe from different political parties. Lekala la di-Hawks le netefaditše gore go butswe melato e mene ya go eka mmušo go phatlalatšeng ga tshedimošo yeo e fošagetšego ka ga molao wa Afrika Borwa wa pušetšo ya naga ka Amerika. The state has obtained the DNA results, and those results exclude the accused as the father of the said child. Molato wa go kata ngwana kgatlhanong le monna wa mengwaga e 28 o tšere lemanoga le lengwe morago ga gore go hwetše gore molatofatšwa ga se tatago lesea leo go be go dumela gore ke la gagwe ka Seshego provinseng ya Limpopo. Bešung thobela ka lapeng ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le Mpho Teme bjalo ka mofetoledi wa polelo ya diatla. Tša mathomo ke tša gore lekala la di-Hawks le netefaditše gore go butswe melato e mene ya go eka mmušo morago ga go phatlalatšwa ga tshedimošo yeo e fošagetšego ka ga molao wa Afrika Borwa wa pušetšo ya naga ka Amerika. Mokgatlo wa Mkhonto we Sizwe le ye mengwe go be gwa e butše melato go latela ditatofatšo tša gore mopresidente wa Amerika Donald Trump o boditšwe maaka mabapi le molao wa pušetšo ya naga gomme seo se dirile gore Trump a hlasele Afrika Borwa le go e latofatšwa ka go gatelela ditokelo tša batho tša botho ke rialo tša badudi ba maafrikanere ka nageng ye. Le ge tlhogo ya di-Hawks General Godfrey Lebeya a be a sa nyake go bololla bao ba amegago melatong ya go eka mmušo yeo e butšego kgatlhanong nabo o re lekala leo le šetšanego le bosenyi le ka sedikadike go lega bao ba amegago. There are some organizations that are suspected to be involved, but certain complainants have indicated that this and that organization seems to be the ones that are actually advocating something that appear to be high treason. Botlatsi bjo bo kgotsofatšago bo tla tlhola dikgolego Lebeya o ba bolela kopanong ya maano a bosetšhaba a go thibela bosenyi bjo bo rulagantšwego ka Afrika Borwa. When the time comes, at the conclusion of the investigation, the National Prosecuting Authority will determine as to whether with what we have collected is sufficient for anyone to be secured before court. Efela potšišo ke gore na go na le tirišano ya go tšwa dinageng tše dingwe. There is cooperation to a certain extent, not all. Other countries, especially repatriations of people, just don't really easily happen. Some, even the repatriation of vehicles, is also easy said than done. When it comes to implementation, it just don't happen. Go sa le bjalo mookamedi phetiši wa AfriForum Carl Grell o re ga a šikinyege le gate ka taba ya gore go tsogile dinyakišišo tše msa ka di-Hawks. Grell o be a fetola polelo yeo e ntšhitšwego ke the Hawks ya go tiišeletša gore nnete ba nyakišiša melato e mene ya go eka mmušo go tseneletšego. O re ditatofatšo kgatlhanong le mekgatlo ya maafrikanere Solidarity le AfriForum gare ga e mengwe ga dina mohlodi gomme ba tla laetša seo pele ga kgorotsheko. Grell o re pele ba ka kitimela United States go kgopela thušo ba ngwaletše mopresidente Cyril Ramaphosa mangwalo maga a malwa maikemišetšo e beile go boledišana ka molao wa pušetšo ya naga le Bella Act gare ga tše dingwe efela ba re ba ile ba bethišwa moya. I think it's obvious he's speaking about us, but I must say from the start, I'm not having any sleepless nights because, of course, we know that these complaints are baseless. If anybody is disloyal to this country, then, of course, it is ANC leaders through their irresponsible policies. From outside, we are trying to save the country from a disaster with regard to disrespect for property rights. So we are confident to be able to go to court. Actually, court would give us an opportunity to state our case and show the world and show South Africa how disloyal the ANC leaders are.
Mokgatlo wa Operation Dudula o re o ya go gogela mopresidente Cyril Ramaphosa kgorotsheko le go mo gapeletša go hloma khomišene ya dinyakišišo malebana le mahu a 2020 a wa hlotšego ke Mpholo wa ka dijong. Mokgatlo wo o fane ka tsebišo yeo kopanong ya babegaditaba ka Orlando ka Soweto pejana le hono. Mokgatlo o thabišwe ke gore go hlomile khomišene ya go nyakiša seo se hlotšwego mollo wo o latswetšwego moago wa ka o Sindise ka bogare bja Johannesburg ka 2023 e fela a go khomišene yeo e hlomilwego malebana le mahu a wa hlotšwego ke Mpholo wa ka dijong. Fa e sale tlhamiwa Operation Dudula e ntse le kgatlhanong thata le gore baditšhaba ba senang makwalo a maleba ba ka nna le dikgwebo tse di dirang go se mo molaong. Ba ne ba tsepame mo go netefatseng fa baditšhaba ba e leng beng ba dikgwebo ba ikobele molao pele ga ba kaiwa jaaka setlhopha sa batho ba ba tletseng letlhogo baditšhaba. Mokgatlo yaanong o tlhatlhetse kopo kwa kgotlatshekelo ya gore mopresidente Cyril Ramaphosa a tlhome komishene go batlisisa se se bakileng dintsho tsa bana ba 22. It cannot be correct ukuthi abantwana bethu they die and then nothing has been said. Since kwathiwa nje sithole i-report nje ukuthi no, it's a Teba Force, but nothing has been done. Gape Dudula e phasaladitse setlankana sa tumellano le Unity South Africa mme Profsa e tla kaela Dudula gore e ka tshola yang kgetsi kgatlhanong le puso. Profsa gape e batla gore AfriForum e lope maitshwarelo tebang le go bua maaka ka ga ka moo baagi ba Afrikaner ba tsholwang ka teng mo nageng. It is an open secret that we live in a society where there is too much tension, characterized by race, crime, mistrust, and the collapse of service delivery to our people. This has been witnessed recently by the utterance of the AfriForum. Mokgatlo wa re o tlile go netefatsa fa mafelo a boithabiso a rekisang tagi a jaaka Zanzu kwa Pretoria a tswala. Offense Stimo, SABC News, Soweto. Go fediša bosenyi le bomenetša ke seo baetapele ba mebušo ya dinaga tša G20 ba nepilego go se fihlelela. Seo se boletšwe ke tona ya mešomo ya setšhaba le taolo Inkosi Mzamo Buthelezi nakong ya ge ya bula kopano ya seboka sa dinaga tša G20 ya ka ga bomenetša le hono. Maloko ao a bego a tsenetše kopano yeo ka Somerset West ka Western Cape a rerišana ka tšeo di hlolago bomenetša le go tla ka tharollo ya go botumula ka medu. South Africa therefore remains committed to fostering global cooperation in addressing the root cause of corruption. We remain committed in strengthening mechanisms for good governance, transparency, and accountability. Corruption is a multifaceted problem that manifests in various forms, from the misappropriation of public funds to bribery and nepotism. It's both a cause and a consequence of poor governance, as it flourishes in an environment where ethical leadership is absent, financial controls are weak, and where accountability is lacking. Corruption has far-reaching implications that are eroding and weakening trust in the public institutions, implications that are stifling economic growth and depriving millions of citizens of essential services and opportunities. Sale amogela molato wa go kata kgatlhanong le monna wa mengwaga e 28 yo a latofatšago ka go tlaiša ngwana wa mengwaga e 13 le go mo emiša o tšere le manoga le lengwe seo ka ge diteko tša DNA di bontšha gore monna yo ga se tagotago ngwana yo o hlwele a tšweletše pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Seshego ka Polokwane Limpopo le hono. Mogononelwa o swere matšatši a mmalwa ka morago ga Keresemose. SABC ka se kgone go laetša mogononelwa o šireletša boitsebišo bja ngwanenyana wa mengwaga e 13. O lokolotše ka peile beke ya go feta morago ga re diteko tša DNA di bue di re a se papa go ngwana. The state has obtained the DNA results, and those results exclude the accused as the father of the said child. So this matter has been postponed to the 5th of May 2025. Molekgotla phetišo tša maphelo ka Limpopo o ipileditše go maphodisa gore ba thome ka dinyakišišo go nyaka gore ke mang papa go ngwana le yena a di emele.
the painful thing is that it means the child is not only being abused by this man, there's other men who have abused the child. And now we are calling upon the law enforcement to say, let them continue with the investigations so that we find out who is the father of the child and that person, how old is he, so that he can also be arrested. Mashigo dinyakišo ka ga baswa bao ba sa tšwago matlhalagading bao le bona ba belege go nakong ya maikhutšo a Keresemose ka porofenseng di ile tša tsamaya gannyane ka morago gore malapa a bona o tulile gore ba emišitšwe ke dithaka tša bona mola ba bangwe ba ganna go berekišana le maphodisa. The report that we are getting from social workers when they visit the families, it's that they were also impregnated by other minors. So now we are also calling up to families and community members to say, let us not protect the perpetrators. Molato wa go ruta ngwana ka tša thobalano kgatlhanong le monna o ile wa phumulwa peleng ka ge ba lekala la botšhotšhisi ba bosetšhaba ba ile ba palelwa ke go le humana bohlatse bo bo lekanego. Molato o tla tšwela pele go theeletšwa kgorotsheko ka la 5 kgweding ya Mei. Go mebjalo ka mehla re botsišitše potšišo ka gore maikutlo a gagwe ke afe morago ga gore diteko tša DNA di laetše gore monna wa mengwaga e 28 yo a latofatšwago ka go kata le go emiša ngwana wa mengwaga e 13 ka Seshego Limpopo ga se tatago lesea leo. Maikutlo ka WhatsApp ke ao gomme mofetoledi wa rena wa polelo ya Diatla Mphoteme o tla re thuša. Se se diragetseng se a swabisa e le nnete. Ene o ga iputsisa gore ha o ka etsala ntho e jwang e ka etsalang jwalo go tsho gore re tshwantse re blame ba ha molao because ho bontsha hore ha ba kgona ho batlisisa pele ba ka tshwara monna o hobane monna o tshwerwe and ha o fair for yena because o ntse le tronkong jwale monna o tshwantse suwe ba ha mmuso ngwanena wa dilemo tse 13 nna ntho ke nahanang gore ho latho a kopana le monna wa 28 ho thwe ke yena entse molato o e le gore maybe ba shebile gore monna o na le tšhelete fela e le family e tshonjwalo because ba bona gore okay ngwana ona o imile fela o imile ka leswana la haelelo ga lena tšhelete so e ka ba ile gore maybe ne ba direla for taba ya gore monna o na le tšhelete kapa ho fitla gore ke mang a mo imisitseng. That's why ba khonno ba le bothata bo bogolo ka gore mme lesea leng ke bentse a boletse le mathomong gore pepe ngwana ke mang ane bjale ba phara batho ba senang molato ka molato o seng wa bona ape no tshwana le petelelo tabeo. Re lebogile maikutlo ya lena hle. Bontši bja ditsela ga di sepelege ka baka la dipula tša mafula dikarolong tša ka KwaZulu-Natal kudu ka toropong kgolo ya eThekwini. Go na le dipolelo tša gore mananeo a kelela tšhila a wa fokogago a ka toropong yeo a gakaditše seemo seo. Mmušo wa province gore batho ba 20 ba hlokagetše mo dikgweding tše 2 tša go feta ka baka la mafula ao. Bontši bja dikgwebo bo amilwe ke mafula ao fao tše dingwe di palotšego ke go bulwa mo matšatšing a mmalwa a go feta. Badudi ba Khoisis e le go motsana wo le go ka ntlenyana ga kampa ya Seshole ya Lehotla ka Northern Cape ba llakala gore masepala wa ga Segonyana o gata ka ditokelo tša bona. Motsana wo ga o hetše ka boya ditirelo tša motheo fao badudi ba sokotšwago ke metse mohlagase le ditirelo tša maphelo. Bao ba dulago ka motsaneng wa Khoisis ba sale ba gana go huduga lefelong leo la badimo ba bona. Khoisis ke motsana o nnang ke bontsi ba bagodi ka matlu a fetang 50. Maria Davids wa dingwaga di le 75 ke mongwe wa bagodi kwa motsaneng o. Davids yo a nang le bolwetse jwa kgatelelo e kwa godimo ya madi kana hypertension a re go nna mo motsaneng o senang ditirelo tsa kalafi ga go bonolo. Go tlhokagala ga tleliniki e tlang matsatsi a rileng kwa motsaneng o go dira gore Davids a tsamaye dikilomitara di le 40 go ya kwa Katu go ya go tsaya melemo ya gagwe e a begang fa nako nngwe a sa ye go e tsaya ka ntlha ya go tlhoka sepalangwa. Ya re affecta because batho bang ba mangata ga bana transport ga o sena transport ya go tla sokola go ya go teng. Ditanka tse gantsi di senang metsi kwa lefelong leo di dirile gore baagi ba ikepele metsi. Ba tlhalositse fa ba tshelela mo maemong a maswe ka ge ba santse ba dirisa dikgong le malatlha go apaya. In my opinion, is a violation of our human rights. These people don't even have proper toilets here, you understand, sanitation.
things that was stated in the constitution of this country. Baagi ba iphedisa ka go lema go dira letseno mme ba itemogela dikgwetlho jaaka go sena metsi. Mongwe wa balemirui a re o latlhegetswe ke dikgomo di ka nna 50 ka ntlha ya go tlhokega ga metsi. Maemo a dirile gore le bašwa ba itlhoboge. A lot of us here want to learn. We have dreams to study, but there are no opportunities. We have minds surrounding us, but they don't even assist us. Go sa le jalo baagi ba re ba lopile lefapha la temothuo, tlhabololo ya lefatshe, tlhabololo ya metsemagae go ba busetsa lefatshe la bone. Ba re ba tla tswelela go lwela bokamoso jo bo botoka jwa bana ba bone. Balemi le bagwebo ka North West ba amogetse go tsebagatswa ga AgriHub yeo maikemišetšo a yona le go tiišetša tlhabollo ya temo ka provinceng ka go abela balemi didirišwa tša maleba tša le monyetla wa go kgona go tsenela mebarakeng. AgriHub yeo e lego ka polaseng ya University ya North West ya Mollwane wa Mahikeng e tsebagaditšwe ka dikantorong tša tonakgolo ya North West. Balemi ba re AgriHub e tla kaonafatša nama ya bona ya kgomo, dibjala ga mmogo le ditšweletšwa tša pudi. Go butswe lefelo la temothuo le le tla tsepamisa mogopolo mo tlhagisong ya mašwi a pudi, nama ya kgomo le dijalo. University e tla etelela pele ka go thusa ka dipatlisiso. We must use this opportunity to strengthen our agriculture and agro-processing value chain and promoting sustainable farming practices. For smallholder and emerging farmers, the hub represents an opportunity to gain technical training, access modern farming tools, and connect with high-value markets. Lefapha la temothuo le ka ya fa batlhagisi ba mofuta o farologaneng wa leruo le ba bangwe ba ba nang le bokgoni jwa tlhagiso ya dijalo ba tla neelana ka kitso ya bona. Maitheo a ona ke gore re etse so bonnete ka botsotlhe gore mafamara at a local level ba krea thuso ya leruo la bona so that the leruo la rona la province la improve on quality, and then leruo la rona la province la improve on later getting meat and not only being proud ya leruo hela ising nama. Batlhagisi mo lephateng la temothuo ba amogetse thankgololo ya lefelo leno. Re santse re le prepared as stud breeders to support our people, because the more we support, the more kgetsi ya bone nna botoka. But this is not about kgetsi. The more batho ba ba sa kgoneng go ka farma ba jang dijo nama e tokahetseng. Batho ba le bantsi ba le bantsho ga ba tlhaloganye tsamaiso gore o tsaya nkuno ya gago, especially ya go tshwana le lesereng o isa kontle. Re dumelana le gore se se buleng ke di-professor tsa university department di tle ka initiative e ntle tota gore rona ba le gore kgale re le teng mo di-industry tseo tse di harologaneng tse ba buileng ka tsone go kgona gore thusa gore re tlhatlogele go godimo selo se re tlhatlhotsang go godimo sa dikuno tse re di ntshang di kgone go tswela kontle, mme le go thusa le go thuseletsa ba ile gore ke ba batlang go tlase. Ba bangwe ba na le tsholofelo ya gore lefelo leno le tla tlhabolola ikonomi ya selegae. Ke bona launch ya AgriHub e le kgato entle tebang le go tsweletsa dikgwebo potlana le temo ka botlalo mo provinceng ya rona ya Bokone Bophirima. Balemirui ba bangwe ba re ba solofela fa lefelo leno le tla tolosiwa gore le se nne fela la tlhagiso ya nama ya kgomo, pudi le dijalo. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Lefelo leo le swere go mothopo wa ekonomi ya tikologo go ba Special Economic Zone la Maluti a Phofung ga bjale le šetše le go ga šedi ya babieletši mengwaga e seswai morago ga go hlongwa ga lona. Dikgwebo tše nne tše msa di tla thoma go šoma ka tikologong yeo e swere go mothopo wa ekonomi le go hlola mešomo ya go feta 300. Go tloga ngwageng wa 2017 lefelo leo la dihektara tše 1,000 le itemogetše tshenyo ya thoto ya go balelwa go dimilione tša diranta. Mebaraka ya dishere e tsweletše iring ya bohlano bjale a re boneng gore e šomile bjang. Ranta e matlafetše gomme ya gatelela euro ya Europa le pondo ya Britain. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo GSE e šomile gabotse. Theko ya oli ye mentle le go šuta go latela go fošana ka noga e phela magareng ga mopresidente wa US Donald Trump le wa Ukraine Volodymyr Zelensky mo mafelong a beke.
tša bošegong bjale hono di fella mo gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena SABC Plus le go marangrang a dikgokagano bjalo ka Facebook, X, YouTube ge šita le nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tlalofatša yona go sasa ka iri ya seswai mo SABC 2 le go SABC Legae ga bjale wa rra pule ra kgwatha ka maemo a boso gabotse. mogedi wa SABC madumesha go tša boso bošome le kgone re bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di ka di le ka bogare mena gabalo dithego di tša godimo ka dikarolong tša ka Botswana di nabela ka Afrika Borwa ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela o fihlabelo ka dikarolong tše tša ka KwaZulu-Natal magešo ga re o tlela ka dikarolong tše a roteleng gabotse la ka moswane re sa bona gabotse kgonagalo tše di botse tša dipula di sa laetša gabotsena fela di šišitše sebakabakeng ka Afrika Borwa ka Kapa Bohlabela bjalo bona le go ka KwaZulu-Natal go akaretša yona o le go ka dikarolong tša ka Mpumalanga magešo ga re o tlela ka dikarolong tše a roteleng gabotse ba tirelo tša boso magešo ba re lemoša gabotse gore ka ba le pula e ntšhi e tla na gabotsenyana fela e tšhologa ka dikarolong tša ka Mahikeng go la North West go tsena ka Gauteng o fihlabelo ka dikarolong tše tša ka Freistata go ya bjalo ka dikarolong tše tša ka Mpumalanga bjalo magešo ga re o tlela ka dikarolong tša roteleng gabotse la ka moswane ba tirelo tša boso ba sa re laetša gabotse gore re ka ba le pula tša maatla ka dibe di farafarelwe ke dikgadima ka dikarolong tša ka Kapa Bohlabela bona le ka Kapa Leboa ka Freistata go tsena bjalo ka dikarolong tše tša ka KwaZulu-Natal magešo ga re o tlela a roteleng gabotse ka dikarolong tšeo ge re go gatša temperature di laetša di tlabe di fiša gabotsenyana fela ka dikarolong tše dintšhi le a fiša ka dikarolong tša Polokwane 30 ka dikarolong tšeo go fitlhabele ka dikarolong tša Phalaborwa le a fiša sa reng wa sekgalelela ka moswane 33 go tsena bjale ka Bombombela le a fiša la ka moswane 33 ka KwaZulu-Natal le laetša gabotse le tlabe le fiša ka bo Richards Bay 33 go fitlhabela ka Port St Johns go tsena bjale ka Bomthata ka Kapa Bohlabela le a fiša ka dikarolong tša ka bo Upington go na le ka Springbok le bo Calvinia magešo go tša gona ke re mošate